Les peuples français et kurdes partagent une histoire commune. Une histoire ancienne, et nous sommes très honorés d'être investis d'une mission. اما پوره گورجی او کتاب ایمان دمی دزی هەیە و هاوارم ئەو کیژەم بۆ مارەکە کەسێ نییە دەردی دڵم چارەکە ژیانم پاییز بۆ و کردی بە بەهار کەسێکی تەنیا بوو کردنی بە دڵدار دەبێرە ماڵەکەم دەبێرە حاڵەکەم وەڵا هەردوو چلچلە شارەکەم بەڕوح بە دڵ بە مەحافی داتەکەم هەرگیز لە ژیانم لە بیرێ ناکەم ئەگەر باران ببارێ ئەبم بە چەتر بۆت ئەگەر بێتاقەتی ئەبم بە خۆشی بۆت ئەگەر ڕابەردی ئەبم بە توپاک بۆت خێرا ماچێکم بەری و مەوە چەلاچۆ نەتەوێڵەوە بۆ بیارەتە ئاوێ سەر. C'est bien de savoir compter. On peut comme ça avoir une évaluation de ses richesses, de ce que l'on possède, de ce qu'il y a autour de soi. Mais le véritable enseignement, n'est-ce pas de lui apprendre à dire « je t'aime ». Alors ce que nous ambitionnons à apprendre à nos enfants, c'est à respecter non seulement les hommes, leurs frères, mais aussi la nature. Quand ces enfants seront adultes, c'est eux qui auront la charge de conduire leur destin en citoyens responsables, et ils n'oublieront pas ce qu'ils ont appris à l'école. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de cette école sur laquelle nous travaillons depuis très longtemps, avec Amélie Banzet notamment, qui a travaillé depuis 6 mois pour le consulat général. L'extrême importance de ces écoles pour l'établissement de relations extrêmement profondes entre la France et le Kurdistan. Les enfants qui vont rentrer dans ces écoles, qui sont rentrés dans ces écoles, seront dans des décennies encore le lien très fort entre la France et le Kurdistan. با تیر مژگان میزنی با تیر مژگان میزنی تیرم چه تیرم چه تیرم چه با تیر مژگان میزنی با تیر مژگان میزنی تیرم چه تیرم چه تیرم چه غم عشقت من از پایفکن 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 غم عشقت برام از پایفکن 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 چرا میزنی 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 یار چرا میکشی 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 یار تو با ناوک مژگان تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را تو با ناوک مژگان تو با ناوک مژگان همه پیر و جوان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر
نوجوان را گر از این منزل ویران به سوی خانه روم